everyone. I hope jotono kaam nong na. So tini tise important class kaisa ti thayuka. That is direction and distance. So jara tabuk jara kabang ma exams roba asuk jak Simon na or chapter ni importance tamo. Jara ekdom fresh new to this topic. So definitely class no seriously follow khydi. So ang basic ni sini hard level joto topic no cover kainan try kaiga. So that minimum video by jate full knowledge no rimana ni. Bujhiga? So kaisa kok it's like this is the channel. So mo ka direct class YouTube tongo so jotono follow khai tongo jokon jara ekdom ta bonugya ko so to video sime nai tongo definitely kisa channel no subscribe khai redi oro nai di kabang masu to educated mane education ni related among contents bujhiga? So nai di channel so ha nai different classes khai nai di buji angka comment redi ang definitely improve khai riwan nong bagi ठीक है so asan ko channel subscribe khai redi in future live classes रखते हुए ठीक है okay चलो class शुरू करना चाहो so the direction and distance so direction and distance खाना बगे the कोई basic कॉक बखरा तो ना नांगो that is our this is the direction right इनका वो अंगे संस्था का passing तंगे संगमो north तो लांगा अंगे मोसिन south this is our east ठीक है this is west okay कोनो कारण नहीं तब खनाई नारे दिखाम तो कोगरो by any reason so दिनो nang draw kaina thangai ba jeng direction no represent kaina thangpro by chance omsuk rogo ponongkha je online barabar le ta east line ni je barabar kicha pono fair karen thanga so or direction no jeng always north east chinai by north by east ni kasar ni ma bage jeng mono north east chinai consider khai jak nai ko de bujhiga ठीक है similar lom ba dino pala passing to south but tola thangpro jodi no mo slight degree kono changes no gaka so it will be definitely southwest in consider khai jak nai Mongga southeast ini consider kajak nai yang jadi no mohai ke thangka directions ngage it will be northwest mohai rokta bujhiga so this is the very basic now next take is a topic ngangkai ang sai tomorrow ter bujna try khaidi the very important thing is ini arrows are very important arrows jodi no nangra mai mai ngangkai nangra direction romai mangala ठीक है के arrow jodi no ni shaka passing thang to ngangkai sini right nganga yango left nganga yango chin suga ko nini chini yagra angka arrow ni yagra bujhiga aba right arrow je pro ulta thango aprong ka more right or left arrow jodi no yang na jak pro angka this is our right this will be the left arrow jodi no yang na jak angka it will be right it will be left ठीक है so arrows are the main उसके बाद को एकटा मोजोनार दे draw खाना थांग पर most of the students बहुत जगह mistake खाई from the thangka borok khorosa north of 5 degree tha 5 meter thangka bujhiga abon pore right na oinai bo 7 meter na kain sagang kai at least mo 5 nisai ki ja 7 ki ja mokol bai jate assumption khaiman drop kisa kolok ba kabang mu gai tong nabla mo ai ka draw khai di je boi baksa khayo 5 meter nga ba sung thau ka 7 meter ba sung no so mo ai ro silly mistake rokta khai di 5 nga 5 ready 10 hingga 5 desa kita kolok kiri dita jate mokol bai at least kolok barasi jak na bujhiga otherwise nang olo jodi na critical questions ro solve kaina thanga gangkai nang oron kadai thanai 5 na oka uske baad right na oka 5 uske baad nang 7 na purbo as ya ba 10 na purbo nang as gaga nang ta ba all jaga thutai rok tong phaya na ye thutai tong phaya nang exactly properly data man blak kok de bujhiga so this is what I mean to say जैसे रिजल्ट आमा एटलिस्ट मकल बाय जाते नुक जाक ना जाक 5 के 5 7 के 7 8 के 8 कलक बारा जाते नहीं जाक बुझिका बयबाक्सा 3 ना खांगा बा 5 बयबाक्सा মই का ड्रॉ खायोता सो डोंट मेक सच मिस्टेक्स आमरो जे जे इंपोर्टेंट टॉपिक साइड बाय केना सो दैट क्वेश्चन मरो फटाफट सॉल्व खाय माने नि तके सांगा गय नॉट इन डायरेक्शन हो किसा डिग्री वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले खायो डिग्री नि नॉलेज संगा नांगनाय जियोमेट्री नि बेसिक किसा नॉलेज नांगो जैसे कि जेप्रो दुइटा लाइन म एके कसाते खागजागन थांगो दैट इज व्हाट वी कॉल द इंटरसेक्ट खाजा पुरो गांगरो कायसा 90 डिग्री जनरेशन थांगो को दे बुझिका गो जगह दे नुकजाखा दिस इज 90 डिग्री और जगह दे फाइका दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ 90 डिग्री ठीक है माने चारटा अबजो कोनो 90 डिग्री मामा जा को दे बुझिका ठीक है आंसर सिलिया बारबा 90 डिग्री इनके बड़ सादक थंगो 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रखि नै थंग न 45 डिग्री का बाय के नै बा 90 डिग्री समो गांग बा और 90 डिग्री न और देख का 45 डिग्री मोहाय सो इट विल बी समवेयर 45 डिग्री मोहाय
ठीक है so these are the very basic things omo kicha knowledge tongna nangnai geometry ni knowledge ba ko baina consider khaijago bujika so the kok 90 degree ni sarma japti je angka that is our 45 degree bujika mo ini bisingo question rotating mang tongo bujina di kam kai আর আনি যে স্পিচ খাই তমানি স্পিচ খাই তমানো মজতে না বেলাই যারা দজাক নাই রকনা কিছু স্লো খাই নাই দি আর যারা নলেজ কিছা তঙ্গ আনি যে ক্লাস কিছা স্লো নামজাগি তঙ্গ বড় ডেফিনেটলি কিছা ভিডিও ন স্পিড হে নাই দি ठीक है कौन प्रॉब्लम करी सो मोरंगा कयटा क्रुशियल पॉइंट्स डिग्री नॉलेज नांगो ताई एरो किचा कंसीडर खाना नांगो बुझिका राइट लेफ्ट काम करो मैं मांग कंगरा डायरेक्शंस 50% और उनका बरन काम ठीक है बई बासा राइट साका थांगा राइट राइट बियांग लेफ्ट बियांग रोमै माया अदागा माने तंगफुनो नॉलेज माने आइडिया तंगफुनो एग्जीक्यूशन खाना पर गंगा मिस्टेक खाइरो ठीक है सो मिस्टेक तांथन सो आं ताबुक साइरिका उसके बाद रोम दे आं तैसा प्राइम कैसा एग्जांपल भाई आवन परे जों डाइरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन थालायानो रोम दे चमा साका ए रोम दे मो ए अंका ए निसिमे नों yang b आव थांका b निसिमे yang c आव थांका ठीक है उसके बाद लेट्स से हमारा c निसिमे d आव थांगा ये क्वेश्चन संगा न मो के in which direction मुझे क्या of b is d in सुनो संगा क्वेश्चन जे in which direction of b माने b ni biang pasingo se d hini sanggo kok de bujika esong kurung gangkai nang of ni pore je number ba je character result tokon b ni respective se draw ma khainai inga draw khai pro baike khaina nan technically ani trick sai to no angoro logo logo na chini ho the direction yadwa abo or direction ni angoro origin na to hinai origin mane ba center na to hinai or center na ngangka jaga to kesarnya mo b nong tongka inga d mo biang pasing kha ama biang pasing mo north ama ni west ngangka mo ka kesar d ka northwest direction no d ni biang pasing b hin sengya b ni biang pasing mo se d hin senggo ठीक है so chalo so this is the overall mota mota je nangmani ko chapter ni so make sure je basic concept clear khydi so let's begin with the questions जैसे कि this question खत्म होगा TPSC 2023 ने question ठीक है so mo ino questions पे है ना definitely काम के नांगे तुमली and channel no subscribe करे दी अच्छा one morning X started walking towards the sun morning in sagna bla the morning of hal biang passing parba sun rises in the east so universal truth कैसे English पढ़ो है कि नहीं sun rises in the east गंगा मोची नि hal पामानी लामा मोंगा चिनी east of पाका ठीक है this is the north this is north this is south this is west now tau kami cakap salsa morning of sun rises in the east or sada kya but x start khai biang phasing wa khai gain sa sun phasing of mana sal phasing himai thangka na sal phasing biang himnai babo morning of the definitely or borok I can him thanai kok de bujika ter ke bujna try kai di and for then turn right bujika बस किलोमीटर हिमै थांगा इनिशियली और कोनो सादा करे बजस हिमै थांगा तर बुझना ट्राई करी ठीक है सो हालचा मॉर्निंग में बतान का क्या ऑरेंज में लेट्स से ऑरेंज में हिमना स्टार्ट है क्या बॉयंग थांगा मुझे क्या हाल फासिंग हिमै थांगा इनसाओ लेट्स आगोरो ड्रॉ खाना प्रमाणित ठीक है जागा करे हिने ना आगोरम खाइ रेका साल फासिंग हिमै थांगा बस हिम का और रिजल्ट करे उसके बाद then turn left 2 times in succession in chao yang thang tomang bo left arrow yang passing pro nang no sada arrow jodi no yang naja pro gangka baba omo right sara namo left है ना arrow yang pro gangka bomo right bomo left this is the right this is left gangka bata men chaka dui bar succession na kain chao left turn na kain chao 2 time yang thang tomang bo और left na ka ek bar na ka left से एक बार ना होगा दो बार दंग हरो अंग बाय बाय in which direction is he walking now गंगा बताबो बियांग फासिंग हिमै तंग हिन साव एको ग एरो नि बुखक बियांग फासिंग बा एरो नि बुखक west direction फासिंग को सिनो बस ब्ले west ये west direction फासिंग का और बरक तक बरक हिम माने नाइ दिया डक yang थांग तो माने yang ते left ना का और सिमी left नि को दे yang गंगा बताबो बो direction of थांग तंग so answer is west ठीक है next तर बुझना ट्राई करी ठीक है कैसे क्वेश्चन भाई बुझ जाएंगे तो कॉइट क्वेश्चन फाइका एकदम सराई इंसान ठीक है ओके चलो नाउ दिस इज द यूपीएसआई
Uttar Pradesh sub inspector ni bas tang ni TPSC ni je sub inspector ko gan ba police constable ba TSR ko gan aro these questions are very important kain in nong bagi previous year question ba ko bai sarang din to mas ठीक है चलो तमें चेका a girl moves 20 kilometer towards east के east passing dia direction clear kan abla monga sini east ठीक है monga west monga north monga sini south gangga east passing thang tong hin south masa 20 ganang 20 also garate dikha ya quarter dina ke ready is fine ya quarter ke dikha ka this is the 20 thang ka and for a turns right बुझेगा इस तो थंग तमंग तमंग टर्न राइट का माने बहुत हिम का हिन छाया पर राइट सिमी जे टर्न नाउ द राइट टर्न ना का बोयang ना का है द राइट ना का ऑन पर टर्न लेफ्ट हिन छाव तेछा लेफ्ट नाउ का लेफ्ट ना का बताओ yang का कारण एरो जे परियang तला फुरुंगो लेफ्ट बबा yang ओमो लेफ्ट ब्ला ओमो राइट ब्ला है द बा सो लेफ्ट नाउ का टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट बुझेगा टर्न राइट तब जगह ऑन पर once more before finally turning right in south oron simi botesha right na kha tesha right na khang kang oron drop kha tesha right na kha right na by pai final botesha right turn na kha in south ठीक है then idea jaga bu buji ka ang tesha ono repeat khai chai tong boro khorosa 20 kilometer is passing himai tong oron sim botamo pila right turn na kha and for a left turn now kha on for a finally right turn na segang botesha right turn now kha enso er mane bo definitely final turn na segang bo right turn na kha abon for a final otesha right turn now kok debo dekha so this is how it is to be drawn ita question tamin chaka in which direction is he facing now bo biang facing face khai tong so mo west facing on na blabini face yeah answer will be the west ठीक है next Atul walks 5 kilometers towards north and then turns to the right. Tamin sakabo. Atul 5 kilometers north of hintong. So this is the north side, more about 5 kilometers kanta. Abon pore batam naka turn right naka. Right now inai tamin saka. After walking 3 kilometers. Er mane bo right turn na by 3 kilometers himka. Inko mo angka ani 5, mo angka ani 3. Jate mo kol be sidang na jat bobo 5 bobo 3. ठीक है and tamin saka turn right abon pore right na kha after walking 3 kilometer 3 kilometer thambai pai batang ka turns right oran sim botesha right now ka right now in tesa 5 kilometer thang ka inso this is the 5 kilometer here in which direction is he now with respect to starting point inso mon starting point tongmani ada to starting point bai monaila same line on tong nabla bai ke same line on tong habo karon omo bani 5 kilometer tongmani omo bani 5 kilometer tongmani adeba ebor ekdom same straight line on ungjak ge same straight line on ongjak from gangke east ongu sobini answer china east suppose oro kamke bujidi oro 5 kilometer hin sama jaga let's say boro 5 kilometer ya let's say boro 4 hin saka yatam khamu yang left side yang omo to chini 5 kilometer anga oro jodi no bo 4 tong kanga protang khamu answer আপনাকে নর্থ ইস্ট নাও বিনা आंसर কারণ ও দাগনি বরাবর ইয়া একদম সুদান খাঙ্গে সিমি সে ইস্ট বা নর্থ বা সাউথ বা ওয়েস্ট ইন সাদাগো ও দাগনি সে কিছা কম এবা বারাঙ্গাঙ্গে ব তেকেশন আন্ডার সবে जैसे कि म असु गरा किसी से कम थां पुरन के नॉर्थ ईस्ट थांगा मु इच्छा लगै थांगा लेट्स से बसु गरा था 5 नि जगह 6 किलोमीटर हिमी थांगा इन सापुरन गांगkai आपरन गांगkai दिस इज ईस्ट साउथ ईस्ट थांगा मु ठीक है सो फिलहाल म 5/5 मावा गई the answer will be east ठीक है उसके बाद चलो next हमें चेका a girl moves 14 kilometer biango towards south bari kharosa 14 kilometer tola passing thangka ठीक है तो log ratio of 14 towards south turn right arrow je pro tola right biang yango turns right on for a turns right तो इस और सिमी turns right now का बुझिका and finally turns left before turning right in sao बुझिका finally bo left na khain sao ya gara koina sakang बुझिका tar mane okok ni meaning tamo finally turns left before turning right hulo
right nama sekang bujika left na khain sao left na bai paise bo right na hin sao kok ni meaning bisa bujina ni nai di ang ter draw khai tongo bisa draw khai wana bujigra di hai ni na normal khata kolom te aso de hin sao ताकि और अब मिस्टेक नहीं आती कारण डायरेक्शन का स्कोरेबल टॉपिक मिस थंग अगर मिस बतामंगा 14 किलोमीटर थंग का साउथ फाचिंग अन पर टर्न राइट ना कांते और नोंगा बिनी राइट जगह कैसा हो खूब बो मुझे का राइट उसके बाद तेशा टर्न राइट तेशा टर्न राइट गंगा बरो yang maklai का मुझे का टर्न राइट से नोंगा बा राइट ना का right na by pai uske baad tam se and finally turns left before turning right hin sao hokom ne meaning tamo mane bolas to right kana sekang kaisa left turn na by pai se bor right turn now hin sao gor botam left turn na now ka ero yang prong ka left turn biang ba yang mo nai eta ba yang by pai se in the at the end bor kaisa right mo hin sao so right left तो किसे गंडगोल ना मानो चरक चरक बहुत ठंडा के खाई दी ठीक है so मौन का बिनी तब फेस खाई माने जागा so in which direction is he facing now बताओ बियांग फासिंग फेस खाई का बिना मखान बियांग फासिंग द एरो नि कपला बियांग फासिंग so it is in the north ठीक है तो करेक्ट आंसर will be north next कमेंट करो प्रबुद्ध and दीपाली were standing face to face in the morning and chatting ठीक है फुंगो प्रबुद्ध बाय दीपाली चैटिंग खाई तंगले माने हिंसा if one joined the two with a line खरकसाtai बरंगनो join खाई गए हिंसा कैसा line बाय then the obtuse angle formed between that line and the प्रबुद्ध shadow would have been 135 or a degree जगह 135 degree ना तंग माने गंगाई which direction was Deepali facing or tam the 9 10 roka ba kya ganga Deepali biang face khai tong hin sao so this is the one of the critical questions I have seen from the direction chapter तो बांगलों बगती है क्या क्योंकि this is the CGL level round question CHSL उसके बाद TCS level round question ठीक है काम के बुझे दी one morning hin sagna bla the morning ganga fungo this is the shal biang facing east the के दीपाली बाई प्रबुद्ध चैटिंग खाई तो मन इंसाव फेस टू फेस खाना मिता बहुत किस लामा तो जैसे कि मैं के चैटिंग खाई का पर फेस टू फेस नोंगो है दा उसके बाद मैं के फेस टू फेस मानो है दा बा मैं फेस टू फेस न ब्लैक है दा बट और कैसे क्रिटिकल फंडा तो तम फंडा ता कुछ नो खांगा बुझा बरो बाई के फेस टू फेस खाई जा एंड व्हाट इज दिस द ऑब्ट्यूज एंगल और कैसा पॉइंट रिजल्ट तो ऑब्ट्यूज एंगल सो ऑब्ट्यूज एंगल नो मते साइड के ना पहले बुझी ना करा दी खाता होते चले मो जैसे कि सिनेमा का खाके खा गई रिपोर्ट तामिन सागा सन almost straight line चले 90 डिग्री इन साका ठीक है 90 डिग्री इन से कॉमन मानो हिन सम एक्यूट एंगल लेट्स से 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री और नो हिन सम एक्यूट एंगल ठीक है acute angle let's say mong tanga 50 degree in tonga the obtuse angle ngata mahin je 90 degree inside quarter 90 degree inside quarter abar 180 degree inside com almost a straight line rongani 180 degree je 180 degree inside com abar 90 degree inside quarter 180 degree inside com 90 degree inside quarter ngaga jese amohai adanga so this is what we call the obtuse angle ठीक है समो काम के बुझना ना होना रो आई ने अंगरो साइड इगरा का तो देखो तब बुक समझना ड्रॉ खाइसी वन ठीक है आई होप नोट डाउन खाइना भाई खाना किसा वीडियो में किसी से शॉर्ट में पॉज खलाई नहीं स्क्रीनशॉट भी नोट डाउन खाई दी तो बाइक के सॉल्व खाइने और क्वेश्चन ना दे प्रबुद्ध भाई दीपाली बाइक के फेस टू फेस कॉक्स हाई तो ऑनलाइन आते के फेस टू फेस कॉक्स हाई तो तंगे आते के कारण रीजन ना दी बरो जो दिन मैं के फेस टू फेस के कॉक्स हटान का है और जे एंगल क्रिएट है ना और जे एंगल ड्रॉ होगा ना अमो 90 डिग्री से सिने ब्ले कब दे बुझेगा अबो 90 डिग्री थाना है बुझेगा बा अमो के फोन बरो जो दिन फेस टू फेस कॉक्स हाई तंग का है और अबोंग नि के सारा अगेन जो दिन तंग का अमो 90 डिग्री से होना है कब दे बुझेगा अब गई द एंगल बा बरो जे फेस टू फेस चैटिंग खाई तंग ले मानी
Oma borok mo ike setting khai tong le pokoi ke bujika okay tabuk nang bini o borok just ponong tong dipali bobo probut bobo we don't know but salje tu yang pajak gangai bong nei sampli sob সময় yang oklai nei yang pasing sampli klien bla just ponong tong karon shadow falls on always tamen chanai light source ni opposite bujika sampli sob সময় light je pasing ting laban ulta pasing go mamang sampli klayo saya om just pono dipali ponong tong mo pono probut dong tong just ponong tong गांगे बिनी शेडो यांग वाला फॉलोन नहीं ठीक है आगे एकदम तरह तरह के साइड तो बुझी दी ठीक है तब साहब ने शेडो साहब ने बियांग क्लाइन है दी प्रबुद्धो शेडो वुड हैव बीन 135 डिग्री इन साउथ बुझी का प्रबुद्धो दी शेडो से 135 डिग्री इन गोइन सादा तोंगरो ना दे ऑनलाइन बुझी का डबल नाला वो तो 90 डिग्री से कम नो जगह तोंगो है तो बा ये 90 डिग्री से कम तो यानी साइड नो रिजल्ट ब्लैक प्रबुद्धो ने जो शेडो 135 डिग्री ना नंग Gor na di kaja 90 degree se quarter nok jagai tongo 90 degree na gaga moi na nan thamo suda line na nan thamo ok de buji ka moi gangor 135 ko 90 degree se quarter an thanga ganga this is the 135 degree ठीक है इनका 135 degree सब ने shadow ba प्रबुद्ध नहीं गे मौन thanga प्रबुद्ध ठीक है जरा ऑफलाइन स्टूडेंट्स now nang kise classes explain khai raw now matter jara offline kam ke bujina try kai di sorry online ro kam ke bujina try kai di inga mo jodi na probot do hung tang kai mong tong ka dipali ठीक है so question otam sang je dipali biang phasing case khai tong hin chau nala dipali kisa ke se case khai tong le amai ke se dipali case khai da bla kisa amai ke Ganga mong ka west, mong ka south. So mo jetu west by south nikko nikko saro. So answer will be southwest. D is the correct answer. ठीक है? ध्यान नहीं दियो वीडियो नो. ऐसे बुझी नहीं दियो, mo teruk teruk है. ठीक है? आरा नहीं background लो कोनो audio जो दिन नोर माने तो आगे ignore खाई दी. ठीक है? चलो next. Again very important question. This is UPI constable ने. So this is the next question. Tamen chaka one morning X started walking towards the sun. Acha wo question sang already poi lakhai pe kya repeating thang raka. Chalo chhoro moving to the next. Tamen chaka na do question. X walked from point A to B. A ni sini B passing himai thang tongka. He turned right. Oh A by B, A biang tong mani B biang tong mani sen kon kon sai mi au daga. Buji ka? Kam ke buji do draw no. A or of tong mano. B or of tong mano. This is maybe A और फोन mo being mano एनिशिमी बी passing himai thang tong ठीक है gangkai he turned right and walked 17 feet yang thang tomang bobian right na khain chau so 17 ठीक है 17 feet he again turns right and walk a distance which is equal to boron simita men chaga na di o point kama ke bujidi he again turns right and walk a distance which is equal to that from point A to B. Or yang 17 thang ma pore bo right turn now ini asang je himai thang ga in chao. Jesu bopuila enishimi B passing thana bagai nama ni in chao. ठीक है? Gange he again turns right. और बोतेशा right now ga in chao. और ते turn right na ka right now ini bobusak 9 feet him ga in chao. Inga this is the 9. ठीक है? Common 9 si 17 नीचे 9 तो कम बला है नहीं किसे कम पे draw खाई देता. आंसर किसे draw quarter के खाई गंगे तो सब बुझी काम होए तो बा ठीक है सो तेसा पुलान से किसा ड्र कटर के खाइ लाइछि ना जाते नरक बुझि दि तामेन छाका जे x गंगे एनिसिमी b फासिंग हिमका एनिसिमी b फासिंग अ थांगा बस थांगा 17 किलोमीटर 17 फीट थांगा इसाव दिस इज 17 फीट म बरो a म का ब b ठीक है थांबाय बाय बतामेन छाका र he again turns right हिमसाव he turns right orange in right naka this is the right turn ada right now ini babu sangka he turns right and walks 17 orange in right nice about 17 him not this ठीक है bopuila enishimi bio him ka him by pai जैसे कोनो thangka awan pores boro right turn na khain chao 17 feet उसके बाद तब तमें छाओगा ना दी orange in botisha right turn na khain chao He again turns right and walk a distance which is equal to that of
from A to B. Oron simi o yang tongman sim bote right turn asuk no naka right turn na asuk no him kain chawa jesuk bo A ni simi B o himai thana bagi je time ba je distance cover khai mani asuk asuk him hai kabo technically है तो बा gang kai उसके बाद तब तब इंचा he again turns right और सिमी बताओ अगर turn right ना कहीं चाहो right ना खाते यान सी he again turn right right ना by पाई walk खाएगा 9 feet हिंचा और वो 9 feet हिम का ठीक है 9 feet हिम करा था अगर 9 feet हिम का now what is the question how far is he from the starting point the starting point तो हम तो बला जब हम पूरा तो हम बस 17 karena orang ada kaca rectangular shape naka mau 17 kamu 17 nang nang sinai omo jadi no AB ni distance ba length kan kamu mau AB ni length nang nang sinai bela ada ba gangke orang bini besar distance tong point semua daga kamu 17 pura bela 17 ni cuma 9 batha gangke besar mak like 8 so answer will be mong sinai 8 feet kalau dah bukan ini so the correct answer will be 8 feet C ठीक है चलो नेक्स्ट अब क्या बोला है नारी A star asterisk asterisk meaning खत्म हो A is south of B plus माने का A is north of B percentage sign का बस A is east of B minus माने sign का west of B now what we have to find is so now P percentage Q plus R minus S not and solve khydi insha अपन पढ़े चलो क्वेश्चन एंडरसन खत्म in which direction is S with respect to Q S Q ni biang passing hinsau so ang bagi khydi dia ono ani ang je ani strategy no no sai tamo mongga IBPS ni question tamen jaga P percentage Q ang opportion no pila solve khydi percentage mana tam tong mani ko A percentage B mana tam tong mani A is east of B na bla er mana tam ro P is east of Q P ang thang ka Q ni east of ngau ma Q ong sinai Q ni east passing ko hanggang kay P ka clear उसके बाद Q plus R opposite total solve है उन्हें plus mana tamo A is north of B tar mane ka Q is north of R tar mane Q ong kata mo R ni north passing ko इनको R ni north passing ko Q ong thanga उसके बाद तब तमें छाओगा R minus S ठीक है minus माने A is west of B को A is minus माने का west of B बला bisa boro R is west of S sinai enggak R enggak S ni west of R S ni west of enggak yang sinai S yang sinai R ikon ada S ni west passing on R kana bla ठीक है now what is the question okay in which direction is S with respect to Q or S Q ni biang passing sin sanggo betul ka kita men jangan nong pui lawan no जेनी रेस्पेक्ट ऑफ साबो हिंसुं जागनाय बोनो सब समय ओरिजिनस नाम पाइदि बुझिका जैसे कि चिनी मो डायरेक्शन यादेबा गांके सबनि क्यू नि बियां फासिंगो से एस हिन सानाब्ला यादेबा गांका अ जागाओ क्यू सानामदि अ मोनो क्यू सानामदि गरन सिमी जेबाबा ड्रॉ का माइकन दगाय माइके फेका माइके ग जागा एस बुझिका ग जागा गमता म चिनी मो ईस्ट म चिनी साउथ द साउथ ईस्ट सो आंसर इज नेम साउथ ईस्ट ठीक है सो करेक्ट आंसर इज बी देन आई दिबो बुझी खाबो ठीक है इसे चर्चा रिपीट खाइ नै दि वीडियो बेले लॉक में सही ना आशा कर लिया कारण कॉन्सेप्ट बुक क्लियर करना होना नहीं चलो नेक्स्ट if south is become north the south is by monga chini direction है ना this is our north this is my south this is the east and this is west है तो बा itu kita mencari south east become north south east bawa om sebelah south east ada monta south east south east become north in south nala और south east ni sini north तो थाना बगे बस डिग्री चेंजेस नुक रखा काम के बुझी दी साधक नो monta 45 डिग्री और monta 90 डिग्री ada okay बस डिग्री चेंज नुक रखा और 135 डिग्री नुक रखा ada take a shadow information पढ़ने के ना north east become west north east बाबा om sebelah north east north east become west nala north east ni sini west by क्या होगा और हम तो नमो 45 डिग्री इनका और तो कैसे तो नमो 90 डिग्री तो 45 by 90 इनका बस 135 डिग्री होगा क्लियर इनका और the changes but transition और बस नहीं 135 डिग्री नहीं transition हो जाएगा तो now what is the question इनका south west become
What will southwest become? Southwest babo almost blessing is southwest. Mo south mo west ya ba? The southwest ni shimi tesa 135 degree now di biang lo. ठीक है 135 degree ना गंगा बसंग में और सूर्य जोरा में गंगा बसंग में भी आंसर ईस्ट ना देखो बुझी का ठीक है so this is the answer A is the correct answer then नहीं नहीं जाओ तरफ तरफ और 135 degree एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूरी तो ठीक है चलो नेक्स्ट अब समझ आओगा ठीक है सेम क्वेश्चन मो एसएससी जीडी ने क्वेश्चन मो नरक बगे होमवर्क कैसे रे लिखा फिलहाल आंसर कमेंट डेफिनेटली खाई दी कमेंट रे देबो ने आंसर ठीक है स्क्रीनशॉट बुना रख दी चलो नेक्स्ट a person facing southeast turns 45 degree clockwise direction borok khorosa person biango southeast facing go nai tong mane ne southeast bobo ba mongka near east mongka ni south ada mon north mongka ni west ठीक है इनके बताओ बो फेस बियां खाई तong mane southeast of face खाई तong mane southeast bobo among nabla है दबा on for turns 45 degree clockwise direction so उनका 45 degree clockwise biang gori kata yang no this is the clockwise और बस ना का 45 degree नुगा का direction then he turns 180 degree clockwise in south orange me बुझी का बorotan खाई माने बता yang orotan खाई जन खाना बला है दबा नाइदी है बा yang tanung za orang sim batam nau ka 180 degree clockwise gori khain cha ga clockwise nga bus 180 degree mo और kaisa 90 और kaisa 90 gangka 180 degree sang ka ne bata yang na जा ठीक है clockwise direction in which direction is he facing now bata biang facing face khai जा sin cha ठीक है या बता biang facing arrow bin sa ka facing the answer is the north B is the correct answer ठीक है इजी नो चैप्टर बुझी कांकाय शुरू मात्र जों बेलाय बड़ बड़ ओवर कॉन्फिडेंट ने मिस्टेक खाइदो बेलाय लाइटे लाइटे हाय माथंगाय ठीक है चलो नेक्स्ट रेखा वाज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट रेखा ईस्ट फेसिंग ऑफ फेस खाइतों देन शी टर्न 90 डिग्री राइट और सी 90 डिग्री राइट गांगे यांका और 90 डिग्री राइट का एंड टर्न 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज 45 डिग्री गांगा बाबा अमबला 90 डिग्री निकसार है द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then she turned 90 degree clockwise in south abo oron simi ke 90 degree clockwise ka o jaga ni simi jetia ye clockwise nga biang yang sinai gori kata yang tisi gori uba buji ka clockwise direction in which direction is she facing now bakal biang facing na haja naila ga mo sini west facing mo sini mo south ya ba ka mo ga bo southwest ठीक है next this is more known about कैसा tips in सेमानो बस करने TPSC SSC ताई high court ने exam फरवत तक reasoning तो I hope all of you now know about this syllabus हम already high court ने video discuss खाइजा so question कैसा नॉन बगी free tips ini riba suggestion in सेमानो तमें जगह when I was going to office from my house early morning in south फुंग आई सीरी जो दिन नॉग निशिमी office passing thang tong pro my shadow was formed on the left hand side himself clear gangke morning was halbian pines and simon the sun rises in the east clear ganga nala bojodun bini nok nishimi office yang thang tong gangke bini sampli borok lainai ba bin sampli ba bin oklogos lainai blasa behind sengnai blasa hetuba gangke bo biang klai tanga bin shadow bini left side of laina tong ba bo biang himi thang bin shadow yang lainai ba nadi buji do concept bo jodi no bini no khamo office passing yang thang tong mak lai kang gang tang nai arrow to tola passing nabla ke arrow tola passing gang kai bukok yang gang ka right omo right seble mo left seble ni shadow to biang definitely shal yang was pai tong shadow to yang se klai na klayo ni shadow to right to sung tong tha ba so this is wrong bo biang ni simi biang himai tong bo actually south ni simi bo north passing thang nai tong ko boyang ne sini yang thang tong abaga no bini shadow bini left side of life tangi left side of life arrow je pros thaka ungo mono sung right mono sung left hin sao clear abaga arrow ni rules very important acha left hin saka in which direction
Inga taman chaka in which direction is my house from my office. Gangke bini office to office pachingo thang tong gangke ba. Monga bini office. Ada bini house gangke yang. Boto I was going to office ni boto nog ni simi office paching thang tong mani. Ada gangke question nga tamo bini office ni simi se bini house biang paching in chao. Office ni simi house no nai gangke south direction. The answer will be south. Question jodi no saka je nog ni simi office biang paching in saproke aproke north tong khamu. बुझिगा so answer is south. ठीक है next चलो तमें सका city A is located to the north of city B. A हंगांगे B ni north passing होने चाहिए एर माने A definitely सका passing B नहीं तोला passing. ठीक है city D is located to the east of B. B ni east passing हंगांगे D. B ni east passing हंगांगे D इंचा B ni east D तो अमा east हंगांगे यांगा. Clear? City C is located to the west of city D इंचा. City C हंगांगे D ni west passing on sao. City C hingkangkai D ni west passing ke D tora D ni besok berarti semi ya tahu bos oh jaga phone mano C oh jaga phone mano C semi ya okay fine. City E is located to the south of city C and southeast to the city A. ठीक है तो और क्वेश्चन तमिन सागा मुझे west of the city C is located to the west of city D. Aber city E is located to the south of C in sao. C ni biang passing south passing go. C ni south passing on kai E in sao. Aber southeast of A in sao. A ni southeast passing go. Mujika sabo E. The southeast biang passing on. Na de question kam ke buji dikya. Oh this is critical question. Actually mo homework in seit onjak actually homework nori na in tongmani chalo complicated question किसा एक लोग solve कर ले ना ताकि मजा आए काम के बुझे दो question ना ठीक है देखो तमंचा का city A is located to the north of city B. A इन खाओ जागा B इन खाओ जागा ठीक है north फासिंगा अपन परे city D is located to the east of B इन so B ni east फासिंगा अंकांगा D बस का खासा सादा गया so आंग randomly नोरी तो मत उसके बाद city C is located to the west of D. D ni west touching on गंगा तमिल छाका C. इनका और फोन सीइंग मान होइन छाका और फोन सीइंग मान होइन छाका है तो बा so फिलहाल अंका वो C नो ड्रॉ खाया को तब तमिल छाका city E is located to the south of C इन छाओ C जो दिन और होइन छाका अंका C नि south touching on E अंगनाई और C जो दिन और रगा अंका C नि south touching on E अंगनाई अतन बला है तो बा तब क्वेश्चन आता है लास्ट तो तमिल छाका ना दी and the southwest of A हिंसाओ and माने सामने छाका रा E निकोक छाका गो E हिंगांगे तमिल छाका southwest of A हिंसाओ A नि southwest passing on हिंसाओ इनके ए तोरो सबले ये yang जो दिन हम तोंखांग गंगे मोटा मंथांग मोटा south east संग लायो कारण चिन डायरेक्शन नो क्लियर खाई दी चिने मो south मो east या दे बा गंगे ओ जगह है गंगे मोटा south east से ओ जगह गंगे से मो south west ना नी एर माने दीनी लोकेशन अंग तो खावा जागा क्लियर कारण आपने निभागी से सेंगरो एनी साउथ वेस्ट फसिंगो इयंग मानना नहीं ठीक है साउथ वेस्ट ऑफ ए हिंस हादा तो ये को ठीक है now what is the question what is the position of city B with respect to C B sini biang fasing hinsango B or sang nabla C babo om sebelah C sini biang fasingo B C by B ek line nabla angor sitani se tolao se jago but C by B to ek line nabla gangke sini biang fasingo se B hinsao gangke west fasingo sini west fasingo gangkai engka B so answer will be west very very important question and बुझी अंगांगा क्वेश्चन थोक नहीं तेजा नहीं दी बार बार कहीं ठीक है चलो this ताई को एक क्वेश्चन बिछीन लिया ठीक है this is the TPSC prelims of Hyderabad 2024 one morning Chitrashi and Ayan sit facing each other in south morning माने साल sun rises in the east है तो बा
morning o sabai sabo chitra sibai ayan face to face ke kok sai tong ga ba ke face to face ke kok sai man ba sen saja khai ke phono face to face ang mano ada ba otherwise ate ke phono face to face ang mano tak ba ke face to face kalai non id if the shadow of iron falls left to the left of chitrasin sa iron ni shadow chitrasin ni left of layo hin sagna bla nganga omo jodi no chini face to face kok samong ganga tang mai ba bini sampli bini bas kangos klai nai obon sampling ga bini oklogos klai nai bla sa de moi ke bara face to face kok saya this is not possible ate ke kok sakang ke sal jodi no bini oklogos nganga sampli to jaga sun sinai bla sampli jaga sun sinai kok de bujika so omong kha face to face ni ya borok omo hai ke face to face kok sai tong I hope situation ta clear kana ठीक है जैसे होई ने क्लियर के खाई ले ना ठीक है इनका बरो बाइक फेस टू फेस कॉक्स हाई टोंग हिंसा का बरो ओमो हाई के से फेस टू फेस कॉक्स हाई टोंग क्लियर ये फेस टू फेस कॉक्स हाई के संग एरो नो क्लियर खाई दी एरो सागा फजिंग ना जा गंगा मो राइट ओमो लेफ्ट एरो तोला ना जा फुरुं गंगा ओमो राइट ओमो लेफ्ट है तो बा गेजिस पनों टोंगसन सालियांग जे तो काका शेडो कोनो दिनो so যদি না সাম্পলি যে কোন কন্টেন্ট সালিয়ান পাকাঙ্গে সাম্পলি তো ইয়াং কোনো দিন গলা কারণ সাম্পলি সব সময় সালনি উল্টা ফাসিং মান সেঙ্গু আর সাম্পলি জন্য ইয়াং ক্লাইদা গাঙ্গা ম বুট বুঝিকা বুট রমি সাম্পলি সে সব সময় উল্টা ফাসিং কো চলো ছড়ো তো আইন ছাকা চলো so this is the sampling na nangnai wrong the sampling na nangnai edaba the sabni sampli sabni biang fasing klainai if the shadow of iron falls left of chitrashi in sao चित्राशी ने लेफ्ट होंगा किन साओ बुझेगा गंके लेफ्ट almost उबले लेफ्ट होंगा almost राइट होंगा गमोंग से ने चित्राशी ठीक है मौजूद ना चित्राशी इन सागंके मो आयन ना नंगशिने बुझेगा then which direction is iron facing in sao गनाला आयन ने शाम्पली चित्राशी ने लेफ्ट नोंग तो मना ब्लावा लेफ्ट फाजिंग नो ब्ले है तो बा the question is iron biang face kai tong ka iron ne arrow to pala passing so answer is south ठीक है चलो second last question तमिल चका गिरिधर was this is RRB railway last year ni question 2025 ni question RRB railway NTPC ni तमिल चका ना the गिरिधर was at the temple and was facing west in south but temple nganga bob west facing on other the west biang yang west facing of face khai tong he turned 45 degree in the clockwise direction 45 degree nganga mo hayengo edo musugo clockwise direction no collect a token or about token collect hai kya then another 180 degree in the clockwise direction in sao oron simi 180 degree na khanga biang nai suza nganga 180 degree yang kha बुझेगा 180 degree direction he turned right 45 degree in the anti-clockwise in sauka yang nahar tomang 180 degree kana bla oran sini 45 degree nganga baro yang go anti-clockwise in sau बुझेगा बुझिएगा column by rotate khai nai di ang tomai ke khayo acha 45 degree anti-clockwise direction which direction is he facing now ngga botal biang face khai tong okay ngga bo east facing of face khai tong ठीक है so this is the last question solve kaise na already no homework kaise result sa ka definitely am solve khai pai di screenshot or buina rakhna I hope jodi na rakhja gyan na te shang scroll up khai rwana chalo last question Amal and Shubir were standing face to face in the evening charigo tabuk thake evening ar bagin ang nomero morning evening ni concept no clear khai na ni fungo nganga salyang pau sun rises in the east edaba charigo nganga salbiang charigo salyang passing habu west passing habu surjo পশ্চিম passing hal habu in mahai বুঝিগা গanga this is the west Amal by Shubir standing face to face kok sai tong nga kono sampli left right in the tong nai di their shadow were in front of Shubir hinsao বুঝিগা ganga bong ni sampli Shubir ni bus kang passing mas kalai jak hinsao er mane borok bai face to face khai jak okolok bus kang in sakang ke no borok ni face to face mo ase face to face kok da বুঝিগা ganga naila just ponong tong tong borok bini sampli bo jaga no sorry my bad sal je to yangos ki habui tong ganga ba sampli yangos kalai na nam ठीक है sampli oros tengo ganga
sabni buskang phasing in sagaba their shadow mane borok khorokni shadow sabni buskango subir ni buskango se omo jodi no subir ngada to subir ni uklogo sang sinai blas hobo subir bayang sana bakne subir ni uklogo subla sampli edaba so subirin sinai bobo subirin sinai hobo subir ni buskango no mangne ni sampli klaijak nono khanai concept da fanda da clear ka ठीक है सुबीर ने सैंपलिंग वो सुबीर ने बस करना ना और उसके बाद मैं अमल लेंगे वो अमल ने सैंपलिंग सुबीर ने बस करना फंसेंगे ना बुझे क्या the which direction was अमल facing तो अमल बियान facing face खाई पाऊँ इन सब इनका अमल जो दिन अमल मैं सुबीर मैं अमल इनका अमल बियान facing face west facing का so this is the answer ठीक है हमारा from easy to moderate to hard level every data हमारा वही लिखा every questions ना हमारा इन्हें try करेगा take a questions but take a set of questions खाइलेन last video में और chapter related मुझे कहा हम काम के बुझी काम काम के any critical level ने questions बुझी पाया मैं मुझे कहा so काम के follow खाई दी काम के तुझे बुझी बुझी नहीं दी ठीक है offline class रखना तो तुझे खाई नहीं definitely और जरा online वो काम के बुझी दी take a video बस काम नहीं दिन रोगा तो भी है ना ठीक है so this was the homework तुझे screenshot बुई ना दी जो तो ना screenshot boy ने definitely comment to bini correct answer ready am zara correct answer inai ragno definitely reply inai and labria kaise khair inai bujika ठीक है so jodi na tabu dorte video sabe kanke definitely share and subscribe khydi chin borok rok maximum nero jate sogoite ma video ba channel jate chin borok rok maximum benefit man bai kan ठीक है so asan kok video tai log relia all the best thank you